Заасан гэсэн үнэхээр Helia Arbes normal дээр тооч үзлээ. Helia Arbes-ийн нөө hard-ын ерөөсөө бид нар чадахгүй гэдэг. We have to act first and destroy their mecha. Or better yet, steal it. Nah, I'm just a soldier. The forces outside the base are terrifying enough. Please be careful. Stronghold-ийг инжээс ч байгаа холоо. Нэгээс товтлцлаа. Хаастан зүг штий. Courageous. It's very hard. Over here. I'm hurt. I'm sorry. Ахгүй гэнэ. Яг бис нормал нь байхгүй байж. Хард ивгүй байна. ганцаар яаж болох вэ? Die or kill. Just like that. Kill гэдгийг гаргахгүй. Cross next line. Дараагийн cross-ыг бүрч юу энийг давтах вэ? Good person, bad person. Nah. I'm just a soldier. Энийг араас нь юу яаж яагаад идэхгүй болохгүй
буудаж болдог унахгүй юм билээ. Нэг лазер нь цусных нь бараг 60-70% аваад байгаа юм шиг. Айрын нэг ингэж явж миний айрын нэг бараг I must admit, дөрвний you're нэгдэн not л the хүрэхээр best юм биш. warrior I've met, Хамгаалт but юм. you are the most courageous. Намайг ганц лазертаа байна. I must admit, you're not the best warrior I've met, but you are the most courageous. Айрын ганцаар юм юм. Яа бид нар бол Good яа person, bad person. I'm just a soldier. дараагийн үеийн бүр чангаа да. Now Evert's got nowhere to run. Keep going and break into the base. Яг дараагийн үеийн гараад ирсэн. Дахиад жижиг шиг болчих шүү дээ. Цагтай тийм шиг. Аагүй давцсан. Нэг сигнал байна. Энэ хамаагүй. Тийш явж таа. Энийг идчихсэн тийм шүү. Хаалт чамд. Явсан. Go, go, go! They really didn't know what they were up to. Яа, Өөр үтч. бүр өвчнө. Яа, Плюс доорс. Хичгүй зовдөг шүү. Энэ доорс нэг юм ногоо юм болдог шүү. ха? Тэгэхээр өвддөг шүү. Хосож. Тэр гарахгүй гараагүй л дээ. Тэр шиг орсож өгдөж байна. Бүр л. Тэгээд бүр өгдөж. Танаа яагаад юм иртгүүч юу? Ха?
I'm just a soldier. Weapons expert Alva is overseeing them personally. If we want to gain control over the mecha, we'll need to take him down first. We've taken control of the mecha. I didn't think we'd actually do it. Get inside, quick. The Eagle's defense system has come online. We're trapped. We'll have to use the mecha to destroy all the Eagles surrounding us.
Use this time to catch your breath and prepare. We'd be battling with mechas these days. I'll remember this for a long time. Next, we need to destroy the communication towers they rebuilt. It must hurt to see them go so soon after fixing them.
ready to evacuate. The results of the ambush this time are pretty good. Go back and celebrate with the rest. You really didn't know what they were up to. Like last time, we still need to use this communication tower to call the rear, so hang in there. They're giving us really heavy fire this time. They're really mad. I'm just I must admit, you're not the best warrior I know. I'm just a soldier. We made it through. But the next battle will be the hardest one yet. Their boss, Red Devil Jackson, is handling it personally. Get out of here quick and head to a place where it'll be easier to dodge and move around.